بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. In the name of Allah, most gracious, most merciful, praise and gratitude be to Allah, the Church and Savior of the world. Peace and blessings be upon Prophet Muhammad, his family and his companions, and those who rightly follow them. We pray to Allah the Exalted to keep us on the right path to which He has guided us. I would like to welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. የሰላም አስከባሪ ሆገንቶታ ናጋህ ብየቲ አይደን ቡልቺንሲቶታ ወረሰባፊ ሰብለሚ ገራገራ ኡጀለቲ አመተኒ ለሚ ከይሰኒ ፈከናታተን የዚህ ሀገር የሀገሪቷ የከተማ አስተዳደር ብቻ ሳትሆኑ የኢትዮጵያ ተምሳሌት ናችሁ። ለተምሳሌትነታችሁ እኔ ደስ ብሎኛል። ሙስሊሞች በከተማ መሃል ቆሜ ስናወራ የሌላ ሃይማኖትን ለማንቀፍ ለማስደብ ወይም ደግሞ ለማሸማቀቅ ሳይሆን ለናንተ ያለን ከበሬታና ውዴታ ጠበቅ አድርገን ይዘን ቆመከና ቆሞቴና ዋኑ ፊጃለኑ ኢስሪንገና ምርጋ አመዲን ከይሰኒለ ኢስኒ ኤግና ጀቻ ፈከኑማ ኢስኒ ሙዲሱ ከና አዱኛ ኑቤጉ ቀብዲሜት አላሁ አክበር ከና ከሲያ ከቁበሉ ቀባተን ኢስያለቺሱ በርባል ተከፋ ወኒ ነምኒ ከሙ ቤኩ ቀቡ አኒን ኦበለይሰ ከይሰን ለሚ ከይሰን ፉንዱራ ከይሰን አበደ ሃሰው አመንቲ ሃራ ዱፍተቢት አዲስ መጤ ሃይማኖትን ለናንተ ለማስተማር ሳይሆን it is a religion of all the prophets since Adam to the last prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. የነቢያቶቹ ጅማሬ የሆነው ነቢ አደም ከነቢ ኖህ ጀምሮ የነቢያቶቹ መደምደማ የሆነችውን ሃይማኖት የነቢ ዒሳን የነቢ ሙሳን የነቢ ኑህን የነቢ ዳውድን የነቢ ያዕቆብን ሃይማኖት ነው ይዘንላችሁ እዚች ምድር ላይ የመጣ ነው። እውነትም if you are the true lover of Jesus or ኢየሱስ you gonna to see the truth. እውነተኛ የኢየሱስ ወዳጅ ሆናችሁ እውነተኛ የኢየሱስ ወዳጅ ሆናችሁ ዛሬች በጉጂ ላይ ጉት ይሰማላችሁ። ሲያንድ ጊዜ አላህ አክበር ጉዱ ምንድነው ካላችሁ እስልምና የነቢ ኢብራሂም ወይም እናንተ አብርሃም የምትሉት ነቢ ሙሳ ወይም ሙሳ የምትሉት ነቢ ሱለይማን ወይም ሰለሞን የምትሉት ነቢ ዳውድ ወይም ዳዊት የምትሉት ነቢ ኢሳ ወይም ኢየሱስ የምትሉት ሃይማኖት ነው። የኢየሱስ ወዳጅ ከሆናችሁ እስልምናን ትቀበላላችሁ። እንቢን ካላችሁ በሰላም አንድ ላይ ሆነን እንኖራለን። ትወጡናላችሁ ለታሻ ነምኒ ኢየሱስ ሙስሊማን ትጀቴ ጉጂ ከና መጋላ ሰራንሰሪ ከይሳ አስባቴ كتابك كأمنتي كيسا زفطرتي إرى أقبل أتا يوحنسيتي رقايو فدت مليون توكو أسوكم كولاتا إرى قدنبوني موبايل ترانسفرنسي قد أفرتي تنبشننتا الله أكبر طبعا نجد من الله جوالله اسلمنا يا نبياتون حيمانتنا يا نوح وإن نبي نوح يا أبراهام وإن نبي إبراهيم يا موسى وإن نبي موسى يا يسوع وإن نبي عيسى حيمانتنا يمتراتر كالي يسوع مسلم አይደለም አብርሃም ሙስሊም አይደለም ሙሴ ሙስሊም አይደለም የሚል ጀግና ካለ ፈረሱም ይሄው ሜዳም ይሄው አንድ ሚሊዮን ብር ይወስዳል ወጣ ብሎ ማናገር ይችላል። ኢየሱስ ይመቃን ቀበኔ ሐቃን ቀበኔ ኢየሱስን ሙስሊማ
kabarsiisellee toohidaa kanaa miti jettanii yoo qabaattan ragaa as fidaa yookaan illee nagaan jiraadhaa dhugaan jirtu tanaa hubadha. mee namnummaan Yesuusin aladha fudhadhee harkaan hafuusi jira jegnuma tokko sin keessa argame Yesuus muslim አይደለም ብሎ የሚናገር ጀግና. I want to see a wonderful man who gonna to argue with me with the saying of Jesus was not a Muslim. Jesus Muslim አይደለም የሚል ጀግና ካለ ኢየሱስ ሙስሊም ነው እኔ ሙስሊም ነኝ. We are brother in Islam. Islamuman amanti nabiyota qabanne amanti Yesuusi fudhanne dosinelle injiranne dosulle himbennu dhiftu mormiti yoo jiraatte asbaate haa dubbattu birri miiliyoona tokko afuratu jennee maal jettan? Allahu akbar, Allahu akbar. namni hadda guyyaa hadda Yesuusi mormanne lamu as keessa bahee dubbannaan illee gujiin gootni guyyaa gabayaa Oromoon maqaan gaafa guyyaa gabayaa bade gaafa kam galaa jira? gaafa kam gala? nuti gabayaa keessa dubbannaani. Yesuus amantiin isaa maali? Abrahaam amantiin isaa maali? Mooseen amantiin isaa maali? namni kanaa miti jiru sin keessa jira? yoo jiraate naa waamame. Islaamummaa amantii eenyu qabanne jennaan amantii nabiyyoota tarabbiin nuu filate qabanne. Kanaafuu yakka hojjanne yakka qabna. karaa Yesuus irra deemu yakka, karaa Abrahaam irra deemu yakka, karaa Moosee irra deemu yakka. maqaa jaraatiin nagaduun ammoo yakka ta'uu asumaan akka nu hubattan Allahu akbar jedhamee inni lammataa amantiileen akka addunyaatti jiran 4,300 ol gurguddaan. The broad category of religion in the face of the earth, there are more than 4,300. When we come to the subset, dameelee xixinnoo yoo deebinu amantii 10,131 oli jira. amantii duniyaa irra jiru keessaa amantiin amantii rabbii ta'uu, amantii dhugaa ta'uu, amantii rabbii bilatee ta'uu, amantii rabbii jaalatee ta'uu ragaa qabu islaamummaa malee hin argamnellee hin argamu. Allahu akbar, Allahu akbar. amantii ilmi namaa irratti uumame ta'uu suuraa 30 ayata 30 فطرة الله التي فطر الناس عليها. يسوي جلاسو يتفطر بهيمانتنا اسلام من امنتي دغاتو سورة جهاتمي تكفى آية سقل الرتي والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق. اسلام من امنتي مالي اسلام من امنتي مالي لين من توكو امنتي كبو مكانه تربيت تلمنا ما يرتومه